Iran memperingati 40 hari berkabung atas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, di awal serangan Amerika Serikat Israel. Para pelayat berpakaian hitam turun ke jalanan ibu kota Teheran dan berpawai menuju lapangan Jamhuri Islami di jantung kota. Tidak hanya di Teheran, peringatan juga dilakukan di kota-kota lain. Jenazah Ali Khamenei belum dimakamkan sejak kematiannya pada 28 Februari lalu. Ali digantikan putranya Ayatollah Mojtaba Khamenei. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga terlihat berada di kerumunan massa saat peringatan 40 hari mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Presiden Iran tiba di lapangan Republik di pusat Teheran dan berjalan di antara kerumunan orang yang berkumpul untuk memperingati 40 hari kematian Ali Khamenei. Dari Washington DC, Amerika Serikat, saudara, anggota Partai Demokrat memberi sinyal pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyatakan ancaman presiden yang ingin menghancurkan seluruh peradaban Iran sebelum gencatan senjata telah melampaui batas. Oleh karenanya, anggota Partai Demokrat menilai Trump seharusnya tidak lagi menjabat sebagai presiden. So it's on the wrong track. He's been terrible with the wheel. The threats of total annihilation were, beyond the pale. It's time for Congress to step in and take control of the wheel. It is important that even though we were able to get this ceasefire, which I pray holds, that we hold this president accountable for what he threatened. Because threatening genocide is not just against international law, it's against our federal law too. Pasca gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kerusakan akibat perang di Teheran. Salah satunya ke sebuah universitas yang hancur akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Pada Kamis waktu setempat, utusan pribadi Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, meninjau kerusakan di Universitas Teknologi Syarif di Teheran. Kampus tersebut hancur diserang Israel pada 6 April lalu. Kementerian Sains Iran menyatakan tinjauan ini untuk menilai kerusakan sebelum laporan rincinya diserahkan ke PBB. سازمان ملل در مرحله اول بازدید میکنن، یه بار دیگه میاد یه گزارش دقیق تری تهیه میکنه و گزارش خواهند داد به سازمان ملل و اون وقت دیگه باید منتظر قضاوتشون بوده. الان که قضاوتی ندارن، الان یه سری اطلاعات از ما گرفتن.